Mujtaba Khamenei ula penkre ya kabil pan kthong ya ka jingim jong Donald Trump padu Benjamin Netanyahu da ka ba ai kusnam €100 million lane $100 million ya uno briu ubala ban penlim ya kine arngun kiriu satar jongka berthei kumjuru Mujtaba Khamenei ula pena badalele ru unomsya bagi bor nuklear jongka Iran pan kino syabari padawaru pan penhe ya katma om tang ha Middle East lada kisipai jongka US pat ke Israel kin hier tma ya ke Iran kan kum kabil lane ka an kabala penkre apo parlemen jongka Iran kabagi kon ka Assassination Bill ka sorkar Iran kala terwa daga tengkah kabakot €100 million padhadu €100 million ya uno briu lane ya kano kaseng kabala pan peniap ya Donald Trump badu Benjamin Netanyahu kane kapil kabamud bahalada uno risimet lane kano ka kenhun kingatiar kila ban peniap ya Donald Trump badia Benjamin Netanyahu ka sorkar Iran lengbau Mujtaba Khamenei bad ka parlemen jongka Iran tin ya kane ka buskit kane kalong kum kadak pan uput kala ya kajing syap peniap tong usuprim lidar barim jongka Iran kata Ali Khamenei pat kum juru kajing temu jongka Iran kalong ba enda kilayo ban peniap ya kinegi arngut kilidar giba satar ka Iran kala ban yale daga basuk ya ka Amerika pat ya ka Israel ka Iran kala le ya kane daga bakala plan lupa kan bau Donald Trump udang pli ya kalat jongka jing ya keren ya suk pat khodru ya ka Iran bahkan pendem no pat bahkan IT no ya gipor nuklear henrei ke Iran kala kentaj pat kala penpulom ya kinegi kabu namar kala don lupa ya kajing temu kabacer kai halendet tongin yang mundur kan cia ayu ya ke Iran kat bandayo ke Iran ya Donald Trump presiden jongka Amerika keri kabakrau tam jongka bertei pat kumjuru ya presiden Netanyahu jongka ri Israel keri kabarit tam jongka bertei henrei kadai keri kabastat tam haki kam tma dengan bu api babin jubab ya kane haki comment section kai kabapi don tanong halor kane la ka Iran kalan pan penyo ya kane katong kabaka angnut ne yo bau Benjamin Netanyahu padu Donald Trump kin yo ya Mujtaba Khamenei da kabasuk klem datong pisa haswa baka Iran kan yo yaki kumcuru halor kajing dawa jongka US baka Iran kanom day banbu yaki tiar nuklear hari lajong keri Iran kala berngem ka Iran kala berngem pada leleru kanom surrender kanom ailat bayaki tiar nuklear lane tiar uranium jongka enkin no syaki weipat kiri padlada ka US kan tom daga bor ka Iran kala berngem bahkan pencur ya katma om tang hapo Middle East henrei wat syabar jongka Middle East hadu menta katma habdeng ka US Israel Persia ya ka Iran ban ka Lebanon kadang sa habdeng ki kenrum bad kicing yap briu ha Lebanon kadang nyai cia na ka wegapor sya ka wepat bad ka bami na kan ka jing ya kan at kabas ngusur kai kalong bakan sami katma ba kabalai namar ka jing ya teli jong ka Iran ban ka Lebanon kalong kabas kem hadu kata ban ka jing ya teli jong ka US ban ka Israel kalong kabas kem kumjuhi ban ka jing ya don parlok jong kine baro arliang mamla kawan ra ya ka jing snur shengan ban ka jing penshit ban poi hadu uput kaba jerkai bat kajing jot kamde ya ka sorkar lane ya kinong yalam jong kiri
Henry ka jing chot kalong ya upaj ba jong kari nang kong kham tam ki paj ba jong kari Iran bat ka Lebanon kin samat ya ka jing ka ba kat ka jing Henry ki lidar pat kin nang ya pen pan ya keni ya ka spa pat kapor hakmat jong ka perthei kumbang alambu ya ka moto thrang bor ubakrau lanot urang li kublai sipon parlok min se kandu aka weipat ka video patla da phis ngau tanat ya ki video ki jonga su bahasa subscribe ya ka channel jong u new trap